Twongeye kandi kubaramutsa abandi tubirizaho bitewe n'aho muherereye. Nimba ari irya mbere ubanye natwe, kora subscribe. Nawe nimba usanzwe ukurikirana utarayikora, turagusaba ko wakora subscribe. Ni igikorwa ciza c'urukundo. Inshuti zacu, abafana bacu, muhora mudukurikirana, muri ab'agaciro, tugiye kubajana mu minembwe ubu nyine, tubabwire ukuntu minembwe vyifashe kugeza aya masaha. Bana natwe, ijuru kubagezaho amakuru ni Master Fred. Tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu misozi miremire y'umurenge. Minembwe yabaye indirimbo mu bantu benshi batandukanye, bamwe bari mu byishimo ngo Minembwe FARDC yayigaruriye, abandi barababaye kuko biramutse bibaye ababyeyi bacu babagiye mu kaga cyane, nk'ako bari basanzwe nko mbere y'uko twirwaneho ihigarurira. Muribuka FARDC yagiye ikora ibikorwa byinshi cyane bigayitse mu madegu hagati. Hari abana batemwe, hari abamama bafashwe ku ngufu, hari abasore baje mu Kinshasa babakuye mu mazu yabo. Ibyo ngibyo hagiye haba ibikorwa byinshi bitandukanye cyane, ariko ibyo nizo bamwe bari kwishimira ngo FARDC nifata Minembwe ngo ise kandi bikore. Ibyo kandi bikaba bibabaza bamwe kuko ababyeyi bacu, bakuru bacu, bashiki bacu bagiye guhura n'ibibazo nk'ibyo bahuye cagiye n'ubundi FARDC yakoreraga muri bya bice bya Minembwe. Rero tugiye kubagezaho amakuru ahavugwa intambara ihari irakomeye cyane. Guhera ku munsi w'ejo habaye imirwano, ikicumweru cose cagiye kibamwo imirwano. Twavuga ngo n'uyu munsi za drone ikirere kuva kini cumweru gishize, drone itarava mu kirere ca Minembwe gusa, buri kanya kose ziri mu kirere kugeza aya masaha. Rero tugiye kwabura ku akarere kameze kugeza aya masaha, nubwo security hariya iza yicara ihinduka umwanya ku wundi. Urugamba rwa hariya ruza rwihuta kurusha ahandi hantu hose. Mu mwanya muto uzumva ko baragwanira, tuvuge irundi kuri Ruhinamavi, bwaja kwira ukumva intambara igeze mu Rubembe. Niko biriya bice biteye. Ugize imbaraga hari ukuntu yirukana undi, intera ndende, kuvuga ngo urya yirukanye ivyo ndabona ntashobora guhagararira. Tugiye guhera ku makuru ari kuvugwa Igakenke. Uyu munsi Igakenke havyukiye imirwano, kuko tubikesha abaturage baturi muri kara gace. Havyukiye amasasu n'amabombe ku bitaro vyo mu Bikenke, vy'Igakenke, ku bitaro vy'Igakenke. Kubahazi ni ukuvuga ko umwanzi ari guprogressinga ashaka uburyo n'ubundi yakomeza kwataka abaturage bahungiye ku Runundu. Ariko twirwaneho n'ubundi irakomeje kwirwanaho isubiza ibitero inyuma kugeza aya masaha turimo tuvuga. Imirwano irimo Igakenke. Mu mugoroba cangwe igihe tuza kubona amakuru nyayo, turaza kubabwira n'urugamba rw'Igakenke kuntu rwagenze kugeza aya masaha. Intambara irimo Irundu, kuva ejo havyukiye intambara, burira ijoro ryose ni intambara. Kugeza aya masaha hari intambara irimo irabera mu bice bya Bidegu, Ruhinamavi, niho hari imirwano ikomeye. Bigoye n'ubu nyine kumenya ngo ese ninde ugenzura agasozi ka Ruhinamavi, ninde ugafite, kuko ni umusozi ufatwa nka strategie, ni umusozi wa strategique mu buryo bw'intambara. Urirengeye ufite ububona ukontorora Bidegu yose, Karingi yose, Irundu mu Bahinda, Irundu mu Basita, ku misiyoni Irundu, ndetse no kwa Buhimba kera uba utakwa controllinga. Ni ukuvuga ko ugasuka ikone epfo ko barucangwa. Iyo uri kuri kara gasozi uba urimo urarangiza igice kinini ca Minembwe. Rero niyo mpamvu bunyine biragoye ko arabera imirwano ikomeye, buri ruhande rushaka ngo aribwo rugumana kano gasozi ka Ruhinamavi. Nayo amakuru tuza kuyamenya neza uko byifashe turaza kubabwira kugeza aya masaha, ariko imirwano irimo muri biriya bice bya Bidegu, ibice by'Irundu, imirwano iracari yose. Andi makuru n'ubundi nayo imirwano ejo yabaye za Karingi naho, aho bita muri Sepake kwa Mugenza, habereye ibitero bikomeye cyane byahujije impande zombi zihanganye kuri none. Guhera amasaha mu gitondo kugeza umugoroba amasasu arimo yumvikana n'imbunda gusa. Naho biragoye kumenya amasaha ababashe kurara muri uriya muhana wa Sepake, kuko nta muturage ukirimo hagera. Hari abasirikare ku bandi nibo bari kugwana kugeza aya masaha. Andi makuru nayo ibitero byabaye ejo mu Duhoko. Ejo mu gitondo FARDC yaraje kuko isanzwe ibikora,
itera mu Duhoko, itera Twirwaneho yari ihari. Mu Duhoko ni imbere ya za Gitavi, uvuye za Rugabano werekeza Mikenke. Twirwaneho iti bashorera, yarabashoboye cane, igitero caturutse muri hariya mu Twirwaneho, yarabakubise irabirukankana. Ejo nimugoroba naho bwije imirwano igeze ku bitaro vyo mu Mikenke. Gusa ntawuzi Twirwaneho nimba yaramaze igaruka inyuma isubira mw'ika yayo cangwe nimba yahakavye. Kugeza aya masaha biragoye kumenya amakuru. Ikindi twababwira, hano iwacu harakorerwa jenoside, ibiri kuhabera ni ibintu vyateguwe. Umuturage ntahuriye n'intambara, ariko umuturage bamukuyeho communication ariyo yose. Vodacom bakoresha muri kariya gace na Airtel cangwa se Airtel barazikase, ubu ntizigikora hariya. Ni ukuvuga WhatsApp, umuturage abona WhatsApp cangwa se aja kuri WhatsApp cangwa YouTube ari uko abonye wifi, kandi wifi muri kariya gace ni nkeya cane. Rero ibi bakeneye gukora ibintu muri rucece, amahanga atamenya ibiri kubera mu Minembwe, kunta abana barimo baraswa n'amadrone n'abamama. Ubushize mwabonye ibinyamakuru bikorera muri kariya gace vyagiye vyerekana abantu bakomeretse barashwe n'amadrone ya leta ya Kinshasa. Ariko abanyamakuru bashaka uburyo babageraho, birakunda, ndetse bafata na video barazisakaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu leta ya Kongo itishimira habe na buke, yagiye ibikora kuriya yica amanetiwaka cangwa se amarezo, kugira ngo amakuru arimo kubera mu Minembwe atabasha kumenyekana. Nshuti bakunzi, ufite ijwi ryagera kure, ufite uburyo yahamagara amahanga, iki ni igihe cyo kudaceceka. Muje kuri za YouTube muvuganira ubwoko, abandi batabara ubwoko, abandi batanga imisanzu. Inzira yose uruzi watabariramo igihugu cawe, ubu ni igihe cyo kuyikoresha kugira ngo turebe irankota iri mu bavyeyi bacu ko yohagarara. Murakoze cane. Nimba ari irya mbere warubanye na Master Fred, turagusaba gukora subscribe. Nawe uhora dukurikirana, uri uw'agaciro kenshi kuri twebwe, turagusaba gukora subscribe.